Kada se kuća oprema keramikom, onda je španska keramika dobar izbor, kako zbog kvaliteta, tako i zbog dobrog dizajna. U grupi građevinskih materijala kojima opremamo naš životni prostor, značajno mjesto zauzimaju keramičke pločice. Pločice se koriste za oblaganje podova još od starog Egipta i do danas su ostale svjež i moderan element u enterijeru. Ovo je najotpornija vrsta podloge, laka za čišćenje, imuna na bakterije, alergene, vlagu i buđ. Istovremeno, keramičke pločice čuvaju i emituju toplotu u prostoru koji pokrivaju i ne sakupljaju prašinu. Da bismo saznali koju keramiku je najbolje upotrijebiti u izgradnji doma, posavjetovali smo se sa stručnjacima iz kompanije Cerovo u Baru. U njihovom ekskluzivnom salonu keramike izložene su kolekcije pločica za sve namjene, od poznatih domaćih, italijanskih i španskih proizvođača. Španska keramika je za mnoge sa razlogom vrsta obloge broj 1 u svijetu građevinskih materijala. Svijet ove keramike pruža osjećaj luksuza, kvaliteta i raskoši. Dobro je kada se asortiman pločica razvija u pravcu proizvodnje serija, isti dekor zidnih i podnih pločica sa odgovarajućim dekorativnim elementima. Ovo omogućava kupcima da u okviru jedne serije odaberu potpuno različite koncepte u zavisnosti od ličnog ukusa. U tom pogledu španski proizvođači keramike su stilsku kombinatoriku doveli do savršenstva. Opremanje i renoviranje prostora je dugoročna investicija, zbog čega kvalitet obloga treba da bude na prvom mjestu. Jedna od osnovnih karakteristika španske keramike je, pored estetike, i sastav koji garantuje čvrstoću, trajnost i veliku otpornost na habanje. Primjena keramike se može proširiti sa kupatila i hodnika na dnevne i spavaće sobe, trpezarije, stepeništa i balkone. Pločicama zapravo možete obložiti bilo koji prostor u enterijeru i eksterijeru vaše kuće da izgleda moderan i vrlo lijep. Svi oni koji renoviraju stanove ili sebi grade nove kvadrate moraju da znaju da za pod nikako ne treba uzimati zidne pločice jer nemaju dovoljno dobre karakteristike za oblaganje podova. U suprotnom, moguće su razne neželjene pojave, napukle pločice ili klizava površina po kojoj je teško hodati. Osim visokog stepena protiv klizavosti, keramika za spoljno, zidno i podno oblaganje treba da ima i veliku otpornost na mraz i promjene temperature. Pločice koje izgledaju kao parket, a mnogo su lakše za održavanje, zanimljiva su podloga za dnevni boravak i vrlo su popularne. Ove pločice se proizvode u različitim dužinama, tako da se na podlogu slažu kao brodski pod. Naglašene teksture i tople boje idealno su podloga za popločavanje salona, trpezarija i dnevnih boravaka. Ova keramika se proizvodi također u neklizajućoj, izuzetno otpornoj varijanti, idealnoj za opremanje otvorenih prostora i terasa kao savršena imitacija dekinga. U kompaniji Cerovo imaju širok spektar vrhunske španske keramike sa imitacijom teksture drveta. Naš je utisak da ova keramika izgleda sjajno, veoma je otporna na habanje i praktično je vječna. Decenijama će podnositi sve visoke i niske temperature i ostale klimatske uticaje, a uz to će stvarati visok estetski dojam u prostoru. Španska keramika pruža osjećaj luksuza, kvalitete i raskoši. Ona je savršen, kvalitetan i nadasve visoko estetski izbor za oblaganje enterijera i eksterijera svakog doma. Pločice su standardnih boja ili pak ukrašene različitim unikatnim detaljima koji će poslužiti kao odličan dekorativan materijal za moderno uređenje. Raznovrstan asortiman ove keramike u stanju je da odgovori na različite estetske i funkcionalne zahtjeve u pogledu boja, formata i dizajna. Zahvaljujući tome, španskom keramikom je moguće funkcionalno i sa ukusom opremiti i najzahtjevnije prostore vašeg doma.